uzawuthatha ekhaya ubuka i-TV enkulu kwenza konke wafika ukwesilisa nangizela i-WhatsApp voice note ibe yiminute ungikhaze ngwagila ngalivi 071-330-78-08 uyazi-ke asho stay tuned. Fika endlini yakhe afika akhumule ageza into engiphatha ukuthi ugeza phambi kwami ayi ngibona ukuthi futhi khona afuna ukuyenza manje avela ngibambe eqeda ukugeza angithinti ngileka nje kanjalo ngoba ngizange aphinde ngimbone even today ukuphinda nje ngimbone awukazi uphinde umbone mbukele ekhaya uyayizwa indaba inzima kakhulu especially bonke abantu abama celebrity noma bonke abantu ababaculi asikwazi ukuthi ungene kanje.